Dragi moji, lijep pozdrav za sve i dobrodošli na moj kanal Mimina kuhinja. U današnjem videu možete da pogledate osnovni recept za domaću teliću supicu. Teliću supu ću da serviram sa palačinkama, vi naravno možete da koristite bilo koju drugu tjesteninu, rezance ili neke knedle. Pošto i sami znate da se supa mora malo duže da kuha, počinjem prvo sa pripremom domaćeg temeljca i zato mi je potrebno sljedeće. Ovdje imam komad teletine sa malo kosti, to je otprilike 300 grama i jednu običnu kost bez mesa, otprilike 100 do 150 grama. Jedan komad celera, to je otprilike 150 grama, dva poriluka, otprilike 100 grama, jedan crveni luk, dvije mrkve, otprilike 150 grama, peršin i vlasac. U jedan srednji lonac ću da stavim kost teleću i meso, prekriću sa vodom i zatim ću to da kratko prokuham. Kad nam voda proključa, znači i kad nam sva ona pjena gore iziđe, to ćemo sve da prospemo, da meso operemo i onda krećemo sa daljom upotrebom. Znači kad nam je meso kratko prokuhalo i kad smo ga sad oprali i ocijedili, idemo sa daljom pripremom. Uzmem drugi lonac, malo veći. Već sam stavila malo ulja unutra, 2 do 3 kašike, vi možete staviti neku drugu masnoću. Uzet ću crveni luk, samo podijelite, znači na pola, prepolovite i to ću da kratko propržim. Znači kao što ste vidjeli, luk sam malo propržila, zatim sam dodala meso i kost i sad dolijevam vodu, otprilike 2 litre vode. Kao što ste vidjeli, sad kad sam zalila supu sa vodom i poklopila sam i ostavit ću da kuha najmanje sat do sat i po, sve zavisi koje ste meso koristili, da li je prava teletina ili ste koristili govedinu ili junetinu. Znači ako uzmete govedinu i junetinu, onda vam se proces kuhanja malo produžava. U zadnji pola sata kuhanja ću da dodam i ostalo povrće koje ću sitno da narežem, a to kako će sve izgledati to ćete vidjeti još u nastavku. Znači sad ostavljam supu da se kuha najmanje sat do sat i po. Vidimo se poslije. I ovako to izgleda kod mene nakon sat vremena. Supa je već skoro gotova, sad ću još da povrće sitno izrežem i da dodam u supu i kuhat ću još pola sata. Na početku sam još zaboravila reći, kad vam supa prokuha, smanjite na temperaturu na pola, znači ja sam stavila, u mene je najveći stupanj 9, ja sam stavila na 4 i tako sam sad kuhala sat vremena. Znači sad počinjem da povrće da cvjetno isickam. Znači celer, poriluk i mrkvu, a peršun i vlasac ću ostaviti na kraju kad nam supa bude gotova. Povrće ću još da kuham pola sata, u međuvremenu dok mi se još povrće kuha pripremit ću smjesu za palačinke. Sastojke sam već pripremila i to su sljedeće. 150 grama brašna, 2 jaja, 150 ml mlijeka, peršun i vlasac, ja uzmam friški, vi možete uzeti i suhi, soj i biber ću dodati po potrebi, znači dodat ću prstohvat soli, malo bibera i ako volite možete da dodate još muskatni oraščić. Prvo ću peršun i vlasac da isickam na sitne komadiće. Zatim uzmem sad jednu zdjelu, stavit ću brašno, jaja,
začine, znači vlasac i peršun, zatim so i biber i polako ću dodavati mlijeko. Smjesva mora biti malo gušća nego za obične palačinke. Ako vam je previše gusta, dodajte još malo mlijeka, 10 do 20 ml otprilike. Palačinke ću odmah da pečem. Tavu sam već stavila da mi se zagrije. Tavu ću sad lagano da premažem sa uljem i da dodajem smjes od palačinaka. I kad nam je tava znači dovoljno zagrijana, sad dodajemo smjes od palačinaka. Palačinci trebaju malo da budu deblji. Palačinci moraju biti malo bolje pečeni jer ako vam budu previše mekani, poslije u supi će se svi raspasti. I kad nam je supa gotova, sad ću još da izvadim meso i onu kost koju sam na početku stavila, a ostatak ću procijediti kroz cedilo. Znači vodu od ove supe vraćam nazad u lonac. Pripazite, ovo je jako vrućo. Meso ću sad još da izrežem na sitne komadiće. Povrće još po želji, znači možete još da sitnije izrežete, možete ga ovako vratiti. Luk ja neću da vratim, njega ću da sklonim. Zatim ću dodati još so i biber po želji, da začinim. I onda je supa nam spremna za serviranje. I sad ću da povrće dodam sa kaškom još u vrelu vodu, u supu. Ako vam je od temeca još ostalo kakvi sitni komadića, jednostavno properite kroz čistu vodu, kao što sam i ja. Ja sam znači samo luk izvadila, a poriluk sam ostavila još unutra. I povrće ne morate sve staviti, znači stavljate jednostavno po želji koliko još volite. Meso sam već odvojila od kosti, sad ću ga iskrižati na sitne komadiće i zatim dodati isto u supu. Preostalo nam je još da isickamo peršun i vlasac. Sad ćemo još začiniti sa soli i biberom. Vi možete uzeti još i suhe začine, možete uzeti i jednu onu kocku za supu goveđu, mada nema potrebe jer već imamo dovoljno ovdje lijepi aromi. Znači po želji začinite, ostavit ćemo još da jednom kratko proključa i onda možemo da je serviramo. I gotovu supu možemo polako da serviramo. Ja uzmem sad jedan palačinak. Prepoluću ga na pola. Zatim lagano urolati.
isjeći na male trakice. Znači sad uzmemo malo palečinaka. Koliko ćete uzeti, to sad zavisi od vas koliko volite da tijesta imate unutra. I dragi moji, moja supa je gotova. Ako vam se ne sviđa ova varijanta sa palačinkama, znači jednostavno odvojite sebi koliko želite ovog temeljca, dodajte neke rezance po vašoj želji i uživajte u ovoj prekrasnoj supi. Toliko od mene za danas i vidimo se sljedeći put. Ćao!